good morning, good afternoon mga guys. Masyal tapos balik yung kanakong resort. Yung resort ko, masyal na naman. Kung hindi na guys, kung hindi na resort ko, yoo! Ibayo, masyal tayo yung resort ko, ay niya. Magdakap tamon, dakala, tilapia. Alam yung tamon nung ang gawa ko rin. Kababo yung keng resort na. Ayan tayo guys, nung tiyo ka rin kababo yung resort ko. Ayan. Kaya ka lang, bisang magkaalipo nga, ang pong resort na ito. Itang nga po, kalalam na guys. Mama, paskaya pa yung kanang short. Kalalam. Tas tayo pa yung short ko. Masyado malalam. Uy, basahin ka na ang short, oh. Oh. O ito, guys. O yan, oh. Yan, oh. Kalalam na naman, oh. Tikad na ako mo, guys. Tikad na ako mo. Ayan, guys, oh. Ayan, guys. Oh. Oh, oh. Bro, limbog yung motor. Ma'am. Bro, may kalbog na rin yung motor, guys. Limbog na butchor yung motor. Yan, guys, oh. Ay, karakalang tilapia. Ay, karakalang tilapia. Ay, nanita. At siguro, patingita, guys. Patingita. Ay, Rene, pero tanga mo ng white fish, Denny. White fish, guys. White fish. You know, ay, karakalang tilapia, guys. O ito, guys, limbog na rin yung motor. May maglumbog na rin yung motor, guys. Limbog na yung butcho ini. Mayroon na balat ini. O ito ka na, kaya, kalalam, guys. Happy din resort ini, guys. Happy na mo yung nakikirusi ka rin, no? Kalalam. Guys, oh. Kapalog na kayang ka na, house mo na naman pasabay. Good morning. Kalalam. Yan, guys, oh. Oh. Kalalam, libog na rin motor, oh, guys. Oh. Good morning, oy. Kalalam, kinahinin naman yung resort ko. Mimigat na mo, guys. Sabi sa mag-rent resort, kani. Kaya Pampanga, kaya katabas dili, kaya kami ngarap. Kada ako resort niya. Sa ako munta. Kaya nga pangalip nga. Ano ko, kani, oh. Kaya nga bisa magka-allergy. Bitis. Kaya bisa mamantak tilapia, okay, no? Guys, oh. Ano ko, kani, guys. Bilisan nyo. Habang sariwaya pa yung resort ko. Bilisan nyo, guys. Punta na ko, Kenny. Okay, guys. Let's go. Come on.